Ladies and gentlemen, I go by the name of DJ Mr. Bra. That's how we do. Representing the popular culture. Representing and the talent. Thank me later. Hashtag. Uyu munsi ndi kumwe n'umutipe bamwita Devin Day. Yambwe ko ari umufana wa Juno official. Kandi tuzi umufana wa Juno kari Joyezu wa Juno. Uyu munsi nabonye n'umutipe wari kumbwira ngo Joyezu ni yahuzo. Natinse mu magambo reka tumuvugisha. Imeze bite bro? Bona. Ni cool cyane man. Sisi ubibona. Ni fresh. None se wakibwiye bano batipe nyine ukababwira uwo izina rya Devin Day. Devin Day. OG. Oji neza cyane gutya. Hanyuma rero wambwiye ngo umufana wa Juno. Onase usimbuye Joyezu wa Juno. Joyezu man. Turabizi. Man, isura ya Juno ikundwa n'ababebe. Urazana umubebe ni bya bindi byabo Maria uzi mu bigori. Ikundwa n'ababebe. Joyezu wa Juno ni mu bigori. Yawuzi. Ni kuki man. Akora fanta umubebe ntiyana. Man ni mu bigori yawuzi. Urabyivugiye ngo ko ari iki? Ari kuki? Ikucise gusa. Niba uri umufana wa Juno ugomba kuba ufite uzindirimbo ze. Ugomba kuba uzindirimbo ze. Ibaze n'imbere cyane kuko man ibintu bye turabikunda man. Turabajama ngiye mba ndenze mvuga ni. Okay, ngiye kugucalenginga rero. Uri ready? Ndagutamo. Are you ready? Genda batamo. Joyezu mu bigori yawuzi. Reka tubigenze gutya rero. Ladies, reka turebe. Ikiraro buri munsi nyambuka njya kuzisumba na mutima mubi gusa nzi ko buri foto yankwekera ishene isariginera umunabi izo songa zitura imihanda nabwira umukimba ngacyura mu byuki nkawumarira ku munani ikofi bibyinjemo impapuro ishwanga ryuzuye ubugome zigenza kuri gicwa wala izolale zizakora amahano zikora nzakomaza gitwe nunze n'ubundi mbona namya kwijana nzashiraho kushi nzarompeka ibyuki mukecuru wapana kuziye makango buzarasaze ubwo zibona mba nifunze bukwasi zikangaho magazi indege nkaba nifunjemo icyuma ni fake nyamara nguyeho geto wasanga inzara yaramejeje kandi banzi nka warabuze umufungo warabuze gutuma nsaba gutwika kandi umufungo warabuze umufungo warabuze gutuma nsaba gupesa kandi umufungo warabuze umufungo warabuze murabyumva neza ko uno mutipe aducalenje na byatari